Dobrý den, zdravím vás. Hostem našich legend je dnes Noemi Muková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji Dobrý za den. pozvání. No, jméno uvozuje a podoba taky, čili dcera Petra Muka. No, asi ano. Asi ano. Není to trochu už vlastně nepohodlné a zavazující, že vás vlastně někdo představí a řekne, ale to je dcera Petra Muka, nechtěla byste být Noemi Muková Bastafidli? Takto, ja som na tatínka veľmi hrdá za to, čo dokázal, ale už sa teším, keď to bude iba Noemi a nie len Noemi Muková, lebo predsa len pre toho umelca to asi nie je úplne príjemné stať v nejakom tieni, ale na druhej strane tomu rozumiem, lebo proste on bol fenomenálny spevák, takže chápem, že tí ľudia si to tak spájajú. Noemi, vy máte poměrně rušný týden a to zase kvůli nedožitým 60. narozeninám Petra Muka. A vy jste měli 5. neboli včera Lucernu, kde se připomínal Petr Muk. Já jsem tam nebyl. Co se tam dělo všechno? Kdo přišel? No, tam sa dial taký frmol, že neskutočné. Spojili sa vlastne Oceán, Šalom aj PM Band na jednom javisku. Ja som si zaspievala vlastne so všetkými 3 skupinami. Do toho Bára Basíková, Petr Kolář, takže to bol naozaj krásny večer a tak sme sa aj rozprávali, že zrazu to nabralo taký šťastný pocit, že už tam nebol ten smútok, ale už sme sa všetci z toho tešili, že ideme si proste zaspievať jeho krásne veci. Ono se hodně vzpomínalo jako v rámci médií na ty nedožitý narozeniny a tam bylo dobrý sledovat, jak ten Petr Muk jako mnohým z nás uvázl jako v hlavě díky jako své povaze a díky kariéře. To se mi líbilo. Je to tak a asi si aj myslím, že aj tie jeho vedomosti, že ako to vedel vlastne do tej hudby pretaviť a dať, že to je neskutočné. Ja ho obdivujem za to. Noemi, vy studujete konzervatoř, bydlíte v Bratislavě. Ukotvená konzervatoř v čem a jaká specializace, jestli se můžu zeptat? Je to špecializované tak najmä na to herectvo, spev a tanec. To mám vlastne hlavné predmety. A tak, no, venujeme sa aj muzikálu, spievame, hráme, tancujeme. Je to úžasná škola, ja som veľmi rada, že som si ju vybrala. Já jsem viděl váš Instagram a vaše příběhy a reels a tak dál. Mám pocit, že nejvíc doma jste v tom tanci, v tom scénickém tanci a na to se mě teda skvěle koukalo, by tomu vůbec nerozumím. Ale tam já vidím, že vy máte obrovský talent na tanec. Neviem, či talent, lebo podľa mňa ja som nebola úplne že talentované dieťa v tanci, ale práve, že som sa chcela priblížiť k tým talentovaným deťom a strašne som makala ako malá. Takže tá pracovitosť ma dostala tam, kde som. Ešte by sa dalo ísť ďalej, ale tak ten tanec som začala robiť prvý. To bolo také moje. A aj stále je, len už sa tomu nemôžem tak naplno venovať kvôli tej škole, že máme fakt od rána do večera školu a už by som nestihala tie tréninky, takže už nechodím na súťaže, ale stále sa tomu venujem v divadle. A jak to přijde, že člověk si řekne, chci tancovat, baví mě to? Kde je ten vznik, že se začne najednou vrtět a nebo něco vidí, nebo má nějaký vzor, idol? No, ja som sa strašne vrtila doma, tak ma mamina prihlásila na balet, tam to úplne nešlo. Akože chcela som byť baletka, ale viac ma zaujal potom ten moderný tanec a taká tá väčšia sloboda a aj tie improvizácie, že to je také moje. Přesto všichni jsou v očekávání a zase je tam takovéto rovná se možná nepříjemné pro vás, že když už jste tedy dcera Petra Muka, no, tak se očekává, že budete zpěvačka. Nemáte pocit, že vás do toho někdo jakoby dostrkává? Je tam to zpívání přirozené? Mala som taký pocit a ako náhle som všetkým povedala, nech prestanú a tak rok to tak utichlo a potom zrazu som ja sama začala chcieť, tak som sa prihlásila vlastne na spev a skončila som na konzervatóriu, takže som si k tomu musela nájsť tú cestu sama. Proste nechcela som to robiť z donútenia, ale až keď to príde na mňa, že áno, že idem to vyskúšať a začalo ma to veľmi baviť a chcela by som tou cestou ísť, ale teda viac ako Noemi a nie len Noemi Muková. No tak dobrá správa. Ale vždycky budete spojovaná a srovnávaná s tím Petrem. Asi budem, ale tak s tým už nič nenarobím a hlavne to sa nedá ani porovnať, lebo najmä je to muž a ja som žena. Aspoň tam je taká nejaká nezhoda, Takže ja už som si na to zvykla a verím, že postupom času to trošku tichne. My jsme se bavili o talentu. Petr ho měl hodně, toho talentu. Je to pro vás lehkost zpívat, anebo to musíte nadřít, aby to bylo dobré? Jde vám to víc samo, anebo musíte zkoušet, protože pak se ten dobrý výsledek se může dostavit ze 2 důvodů. Buď to mi to jako jde, přirozeně, anebo to musím hodně naskoušet a pak je to taky dobrý. Tak
No ako kedy. Paradox je, že teraz aj napríklad na ten koncert, kde som spievala otcové piesne, tak som na schvál nechcela až tak veľa trénovať, lebo si myslím, že by som si to počasie možno aj rozmyslela, keby do toho idem fakt, že do hĺbky, ako napríklad v škole, že v škole sa naozaj tým piesňam venujem, aj keď ideme spievať na koncerty, tak fakt akože na tom makám, ale vedela som, že tuto tak asi úplne nemôžem spraviť, že nešla som teda úplne povrchom, ale nemakala som až tak do hĺbky, lebo som sa bála, že by som sa potom rozhodla, že neísť na to javisko, ale to by bola škoda. Takže samozrejme mali sme skúšky s kapelou, trošku to bol šok, lebo nie som zvyknutá spievať s kapelou a všetky tie nástroje zrazu, ale tak musela som si na to zvyknúť. Pak je taky důležitá věc, zpívat ano, ale ve chvíli, kdy si stoupnete před lidi, tak potom člověk zjistí, jak moc má trému. Což si může doma říkat mám, nemám, ale tam se to zjistí až před těma lidma. Jak na vás působí ty lidi? Neberou vám třeba energii nebo naopak vám jako dodávají sílu? Jaké to bylo, když nastoupíte před lidi a máte zpívat? Já bych měl obrovskou trému, že to neumím. Viete čo? Keď bola Kouřimská skala a ja som vlastne prvýkrát išla pred ľudí, to som ešte nebola na konzervatóriu, tak to bolo úplne v pohode, že vedela som, že musím sa chvíľu predtým postaviť na to javisko, navnímať to a bolo to v pohode. Ale ako náhle som prišla na to konzervatórium, tak zrazu som bola v spoločnosti ľudí, kde je fakt veľa ľudí, ktorí to vedia. A vedia, ako sa má spievať, proste fakt to počujú. A tam prišla tá veľká tréma a musela som s tým teda veľa bojovať aj s tým spojením, že to je dcera Petra Muka, že tam musí vedieť hneď dobre spievať. No nie, každý proste musí makať, aby vedel niečo robiť. Takže som makala a už som sa s tou trémou naučila pracovať aj v škole teda, lebo tak predsa len máme tam komisionálne skúšky, čo nie je úplne príjemné, keď proste je tam 10 ľudí v komisii. A odvtedy som teda si na to zvykla a aj včera vlastne som si to úplne užila a tí ľudia majú neskutočnú energiu a predsa len je to koncert a tí ľudia tam chceli prísť. Nie je to, že idem niekoho teraz súdiť, ale chcem si ten koncert užiť a to som presne z ich cítila, že si to naozaj užívali. Super, to je fajn. Jaká je vaše vzpomínka, první vzpomínka, takový ten headline na tátu, na Petra Muka? Co vy si vybavíte jako první věc? Je to nějaký pohyb, nebo je to výraz tváře, nebo je to nějaký zážitek? Asi skôr ten zážitok, keď sme boli v parku v Grebovke a našli sme taký kameň v tvare jednotky a vtedy je to vlastne moje šťastné číslo. Alebo keď sme sa naháňali okolo stolu v obývačke, tak toto sú také najväčšie moje dve spomienky, na ktoré rada spomínam. No a mám z toho aj video, takže ešte aj tým si to pripomínam. Takže to. Jaký okamžik vlastně v té dráze Petra Muka je vám nejbližší, protože Petr začínal s Oceánem, pak tady byl popovější Šalom, pak tady byly jeho solové hity. Která část jeho kariéry je vám nejbližší? Co se vám líbí? Asi Šalom. Šalom? Pre mňa je to ten Šalom, lebo to je také niečo mystické, taká mystická úplne iná hudba a akože vychádza to aj trošku z toho Oceánu, ale Šalom je pre mňa najviac. Ja si aj myslím, že pre neho to bol taký najviac osobitý projekt. Možno aj potom tá solová dráha, ale tá je už taká viac do toho popu, do toho takého terajšieho sveta. Ale za mě Šalom. Protože jsou tady velcí fanoušci Oceánu, kteří jako naopak říkají, že ten Šalom byla trošku zpronevěra, protože by to bylo popovější a že ten Oceán to byla ta marka, to bylo to hlavní, tak se ptám. Je to možné, ale za mě to bude vždy Šalom prostě, tam jsem se já úplně našla. Petr byl fascinovaný a myslím, že vaše maminka je taky fascinovaná kapelou Depeche Mode. Došla jste ke kapele Depeche Mode určitě? Došla, najprv som to strašne neznášala, keď to mamina púšťala v obývačke, lebo Proč? Už som toho mala plné zuby, lebo od malička mi to proste išlo v ušiach, v obývačke, v aute, všade. No a potom tak to stichlo a mama, že či nechcem ísť na koncert Depeche Mode. A išla vlastne aj moja spolužiačka, ja že jasné, že keď ide aj moja spolužiačka, že keď ja ona to počúva. A vy ste šla na koncert kapely, ktorú ste nesnášala? No, presne. A zrazu som bola, že aha, už chápem a začalo ma to fakt, že baviť. Počúvam to v sluchatkách stále. No a vlastne na to Roman Bomboš, ktorý je riaditeľ Slovenského rozhlasu, tak prišiel s nápadom, že spravíme projekt, že vlastne tie Depeche Mode skladby dáme do inej verzie, do symfonickej verzie. A bude to Depeche Mode? Tak, Depeche Mode. Už sme teda vlastne odpremierovali tento projekt v NTC Arene a to bolo neskutočné proste.
veľká hala, zrazu ten orchester za mnou a ja sama na javisku som spievala a ani som nečakala, že vlastne také niečo sa môže stať a strašne si to vážim, že som dostala tú príležitosť a vlastne ešte aj to, že tá hudba je mi blízka, tak je to krásne. Takže byl symfoniák, který hrál velké hity Depeche Mode. Tak. A vy jste zpívala co? Ja som spievala pieseň Condemnation. Condemnation? Áno, a ešte som tancovala na Dressed in Black. No, takže neskutočné a ešte budú v Bratislave koncerty a chceli by sme prísť aj do Prahy, tak uvidíme, či sa to podarí. No tak to pojďme říct. A kdo zpíval další songy? Nikto. Ono je to vlastne, že hrajú iba... Vy jste byla jediná zpěvačka. Tak, no, veľká vec. Tak toho zpívejte víc? Uvidíme, ale ono je to ťažké, lebo tak predsa len ten orchester, že... A hlavne sú to muži. Takže zase je to taká tá Toninová nezhoda. Takže ťažko, ale zase je to krásne, že na konci proste jediný spev a ja si to veľmi užívam a fakt si to vážim, lebo je to veľká vec a na to, že mám 18 rokov, tak som ani nečakala, že takú príležitosť by mi niekto chcel dať, tak som za to veľmi vďačná. Depeche Mode jsou velká legenda. Já si vzpomínám, že jsem byl na jejich úplně prvním koncertu v roce 88 tady v Praze. A byl jsem obrovský fanoušek, dneska to polevilo, ale mám je samozřejmě načtený a najetý. A zeptám se vlastně na to samý. Jaké období těch Depešáků je vám nejbližší? Já mám třeba do dneška rád asi nejradši vlastně tu první desku Speak and Spell, která je taková naivní, taková klučičí, taková lehoučká. Asi tie začiatky viac ako teraz, no. Akože samozrejme aj tá posledná doska, ako sa volá? Zabudla som. Memento Mori. Áno. Aj tá je fajn, ale tie predošlé mi asi rezonujú viac. Asi áno. A pak byla zajímavá deska, kdy byl Dave Gahan na heroinu, to tuším bylo album Ultra, takové syrové, bylo tam I Feel Love, Barrel of a Gun. Ešte jedna, ježiš, neviem, ako sa volá teraz. Nespomeniem si. No. A bylo to vlastně nejstrašnější období pro Depeche Mode, protože ten Gor chlastal, Gahan fetoval, celý to bylo rozložené, ale v rámci té syrovosti oni vlastně natočili pro mě jako zásadní jako desky, opravdu. A teď jde o to, že já jsem si říkal, že je to strašná věc, že k tomu, aby kapela podala opravdový výkon, se musí málem zničiť. Presne som to chcela povedať, že väčšinou tí umelci, keď sú na pokraji vlastného zrútenia, tak tvoria veci, ktoré potom tým ľuďom rezonujú a sú blízke, lebo je to vlastne aj nejaké otvorenie toho človeka v tom najťažšom období. Takže určite, no. Táta Petr byl výborný společník, musím říct. A když mu to sedlo u dobrého vínka, tak spousta lidí nezapomněla. Ale ne proto, že on to byl ten slavný Petr Munk, ale nezapomněla na něj jakoby na člověka. V čem bylo jeho kouzlo, Noémi? Ja to vnímam skôr, ja som ho nezažila. No on byl takový, že přišel a takhle to obejmul, ten stůl. No presne, také, ja cítim skôr taký pocit v tých spomienkach, také nejaké zovretie, taká energia, taká veľmi špeciálna energia. A preto aj viac akože spomínam na tú energiu, pretože ja som s ním nesedela pri vínku, žiaľ, proste, no, žiaľ, ale... Ja dvakrát. No, závidím, ale čo som počula, tak on bol neskutočne sčítaný človek, aj teraz, keď sa pozriem do knižnice a vidím tie knihy, mala by som chcem začať čítať tie knihy a taktiež tá židovská viera, že naozaj išiel do hĺbky a potom sa to presne pretavilo aj v tých textoch a v tej hudbe. Petr dokázal napoutat zajímavé lidi na sebe. Jeho člověkem na telefonu vždy byl třeba Karel Deniš, což pro mě je vlastně do dneška taky. Přijala vy jste ty lidi od toho Petra? Máte třeba ty bezvadní lidi, ty jeho rádce v telefonu? Voláte si třeba s Karlem Denišem? Veľmi, no skôr si píšeme maily. Lebo Karel vie krásne písať, ale to sú neskutočné maily. To je jak básnička, to by som si čítala od rána do večera a Karel vie proste, ako sa to má robiť a má krásne myšlienky, krásne nápady, aj vlastne bol dramaturg celého toho včerajšieho večera a tak sme to spolu riešili, no niekedy je veľmi prísny, ale ja som za to rada, lebo proste treba povedať pravdu a treba povedať, ako to je a tak, ale vie mi veľmi dobre poradiť a som vďačná, že vlastně stojí pri mne, že aj keby hoci čo sa deje, tak viem, že je tu Karel. Vy jste mluvila o příklonu Petra k židovství, což svého času jako hodně lidí chápalo jako pózu. Ale
tam je ale ten Petr byl zvídavý a potřeboval si nějak ukotvit jako svoji víru, možná to říkám jako nepřesně. Vy jste se jako snažila jako dovzdělat v tom příklonu třeba k téhle víře nebo k víře obecně? Ja som čítala nejaké knižky, presne čo už sme mali doma a ja som zo začiatku bola, asi teda aj som kresťanka, ale potom som nad tým začala tak uvažovať, že najprv si chcem tie veci prečítať a chcem sa o tom dozvedieť viac, ako proste veriť len preto, že ostatní okolo mňa v to veria. Že tak si myslím, že aj ocino to tak mal a pretože vlastne mal veľa načítaného, veľa sa rozprával s ľuďmi, tak preto prišiel vlastne k tomu, že chcel veriť v tú židovskú vieru. Takže ja teraz čítam, dozvedám sa a neverím zatiaľ akože pre mňa je tatino proste taká nejaká viera. K nemu sa modlím, jeho prosím o veci. Nejakým spôsobom áno. Jakým spôsobom? V to, že... Existuje něco nebo někdo? Asi niekto. Niekto? Ale ja to skôr mám tak, že tí ľudia, ktorí tu medzi nami nie sú, tak pre mňa oni sú ako keby taká nejaká ochrana, že cítim proste tú ich prítomnosť a viem, že sa na nich môžem obrátiť, že prosím o toto, alebo že ako by som to mala urobiť. A vždy mi príde nejaký taký symbol alebo niečo zhora. Ale chcela by som si určite toho viac prečítať a nejako si to ukotviť v sebe samej, lebo predsa len to nie je dobré, keď človek v nič neverí. Nehovorím, že v nič neverím, ale nemám to ešte také zastabilizované. No. Zabýváte sa filozofií třeba? Hej, čítala som takú knižku Čo je človek, sa to volá. Veľmi dobrá knižka, ťažká, ale prečítala som to asi za hodinu. Mama na mňa pozerala. Ja akože som až tak nečítala knihy, lebo som na to nemala čas, ale keď mám chvíľku, tak hej no, ale chcem sa do toho pustiť viac, ešte úplne to nie je ono. A kdybyste potřebovala poradit s filozofií, tak tam je ten Karel Deniš zase, jo? Kterého se neustále na to židovství taky ptal. Vlastně ten Petr a ten Karel, ne, že to dostudoval, on to věděl, on to ví, ale ten byl rád se mi v tomto případě. To jenom si jako na to vzpomínám, protože právě s Karlem jsme vedli řadu krásných a ještě asi povedeme řadu jako diskuzí. Mnohých, o tom, jak se svět točí. Musím sa ho na to opýtať. No, dám si s ním ešte stredko. Karle Trasa. Vaší muzou je Jana Kiršner. Áno. Já ji mám za jednu z nejlepších slovenských zpěvaček a určitě už její první deska byla skvělá. Čím vás uhranula? Neobyčajnosťou. A ona je veľmi špeciálna a mne sa páči taká tá hravosť v tej hudbe a že tam je cítiť proste Jana Kiršner. Že niekto pustí tú pesničku, iba prvé tóny a ja som, že Jana Kiršner, že pre mňa to je... Ja som normálne veľká fanúšička proste. Ja keď som sa s ňou stretla, ja som nevedela, čo mám povedať, ja som bola úplne v strese, že pre mňa je ona stvorenie. Fakt, že stvorenie. A to já jsem chtěl zeptat, jestli jste se viděli, potkali a jestli nebude třeba spolupráce? Chceli by sme. Aj... Bavili ste sa o tom? Niečo sme tak akože navrhli, ale chcem, aby to bolo skôr také prirodzené, že keď aj ja ešte trošku sa v tej hudbe začnem orientovať, tak asi až potom by som jej to navrhla a poprosila ju o to, ale bolo by to krásne, bol by to splnený sen. My jsme se tady bavili o muzice, o Depeche Mode a o všem možným. Máte nějaký nový objev hudební, že jste najednou slyšeli nějakého interpreta, to mě baví, nové jméno. Objevila jste někoho, nebo jakou muziku vlastně posloucháte? Nebo je to vlastně pořád spojení s těma Depeche Mode, z New Wave třeba a tak dál? Ani nie. Ja teraz som tak viac, že Janka Kiršner a viac takí tí slovenskí umelci, aj Paru mám veľmi rada. Ale no tu Janku počúvam najviac, to proste v tých sluchatkách, to je, Janka je Janka, no. Vy žijete v Bratislavě, líbí se vám tam? Áno, cítim sa tam ako doma. Doteraz, asi až posledný rok som sa tam začala cítiť naozaj doma, lebo doteraz som stále cítila, že tá Praha je to moje miesto. Pardon, vy ste bydlela v Praze a pak ste sa presťahovala do Bratislavy. Áno, vlastne do prvého ročníka už som začala chodiť v Bratislave. A nevylučujete návrat do Prahy z nějakých důvodů zase? Ja neviem. Uvidíme podľa práce, že ako to bude, že kde sa uchytím, čo vlastne budem robiť, ale tým, že už v tej Bratislave mám rodinu, mám tam nejakých priateľov, tak mi to bolo ľúto vlastne odtiaľ odísť, lebo tí ľudia v tej Bratislave mi strašne pomohli vlastne aj v tom, akože sa dostať od tých vecí vlastne z tej Prahy a nerada by som ich opustila, no.
V Bratislavě je poslední dobou rušno, máte premiéra, na to navazuje nějaká situace, občasné štrajky v ulicích. Vy asi čas od času budete čelit ty otázce, co si myslíte o politické situaci, o situaci v Bratislavě nebo na Slovensku. A já nechci úplně znát váš názor, ale spíš se na to ptám z toho důvodu, jestli si myslíte, že by se k tomu lidi ze showbiznesu měli vyjadřovat veřejně, nebo naopak ne, protože jsou tady takový hlasy, že by měli lidi ze showbiznesu dělat svoji práci a vůbec se k tomu nevyjadřovat. Jak to máte vy? Jak jste spokojená s politickou situací na Slovensku? Úprimne, ak môžem povedať, ja nie som spokojná teda vôbec. Áno. A myslím si, že každý nech si akože určí, či to chce hovoriť alebo nie. Nemalo by sa to proste nejako prikazovať, ale tí umelci to proste pociťujú a majú právo na to povedať, že nie sú spokojní a tá kultúra má byť naozaj proste slobodná. A mne je to strašne ľúto, že sa to tam deje, pretože už len prejdeme cez hranice sem a je cítiť úplne inú atmosféru. A co sa tam deje v oblasti kultúry na Slovensku? No jednou vetou kultúra proste nie je slobodná. Prestáva byť slobodná a to je strašný kameň úrazu a ak nemôže umelec tvoriť slobodne, tak ako? A můžu se zeptat, co ti máte na mysli? Jako nesvobodná kultura. Někdo nemůže zpívat, nebo někdo nemůže napsat song, nebo někdo nemůže recitovat něco? Skúsim to tak akože nie úplne priamo, ale napríklad niekto napíše hru, ktorá sa niekomu vyššie nepozdáva a proste len tak to odseknú a povedia, že nie. Vymieňajú pozície, proste ľudia zrazu stratia prácu len tak a bez vlastne nejakého vysvetlenia, čo by sa teda určite diať nemalo a strašne akože stojím s tými ľuďmi, lebo viem, že to je ťažké sa uživiť proste v umení. A teraz už si neviem predstaviť, aké to na Slovensku bude. Keď už doteraz to vlastne bolo ťažké, aby sa človek uživil, aby proste nejako tým životom vedel plávať a ja si neviem predstaviť, čo bude, ale držím nám palce a ja verím, že je nejaké svetlo na konci tunela. Tady si taky spousta lidí myslí v Čechách, že žijeme v nesvobodě, že jsme utlačovaní a kde kdo nadává na současnou politickou garnituru a spoustě lidem se tady nelíbí, že je tady draho a tak dále. A vy jste říkala, že když přejedete ze Slovenska do Česka, tak ten svět je tady lepší než na tom Slovensku? Áno. To určite áno. Je jasné, že možno človek, ktorý tu žije, tak to vníma inak. Ja to nemôžem tak súdiť, ale ja žijem v Bratislave a vidím to na úplne banálnych veciach. Proste, jako třeba? Co je tady lepší? No tak určite cenovo. Musím priznať, že u nás tie ceny sú... Ceny? Draho? Strašne je u nás draho. A podpora kultúry je tu veľmi silná. A ja som teraz vlastne účinkovala v Národnom divadle v Brne, v Janačkovom divadle a taká tá profesionalita a tie vzťahy a je cítiť strašný rozdiel. A som rada, že vlastne som to mohla vidieť aj vlastne v tých Čechách, aj v tom divadle a bola to veľká skúsenosť. Bola to opera Here I Am Orlando, kde som tancovala a zhodou okolností Ľubica Čechovská robila hudbu. Tak to bolo tiež také spojenie zo Slovenska. Ale je to strašne cítiť, no. Ale tak zase je pravda, že niekto, kto tu žije, fakt, že v Čechách, tak môže mať iný názor, ale my s maminou to vidíme, že keď sem prídeme, aj tí ľudia, aj ten prístup k veciam proste. Takže Čechy dobrý. Jak vy to máte s cestováním? Byla jste, určitě jste navštívila různý zajímavý místa, nebo různá zajímavá místa. Nevím, kde jste byla, ale občas se člověku stane, že dorazí na nějaké místo a řekne si, tady je mi to povědomí, tady to trochu znám, nebo tady je mi aspoň dobře. Máte nějaké takové místo, kde jste byla, kde jste si řekla, že je vám fajn? Možno to bude také veľmi typické. Boulevard Saint-Michel. Paríž, určite Paríž a musím povedať, že Chorvátsko. Chorvátsko? Mesto, Chorvátsko je báječné. No, ostrov Hvar je mi veľmi srdcu blízky. Chodíme tam už dlho s maminou. Takže Chorvátsko a Paríž. Chorvátsko miloval táta, čo ja si pamatujem. Rovíň. Chceli tam kúpiť aj barák. Ešte stále tam je. Nikto si ho nekúpil, tak možno raz. Aha. Co se týká vzpomínek na Petra Muka, tak vychází taky nějaké nové kompilační album u Suprafonu, co já jsem si všiml. Je to tak? Je to tak. Viděla jste ho? Já jsem úplně jako nerozklíčoval, co tam je za songy. Je to další kompilační album? Videla. Tak Karel zase... Karel, áno, Karel. Sme u Karla. Sme u Karla opäť. Ahoj Karle. Tak on zostavil
nejaké také poradie tých pesničiek a mne tam najviac rezonuje posledná skladba Spolu, ktorá bola písaná vlastne pre mňa a tatino vlastne prvé moje tóny, ktoré som ťukala na klavíri. To 3 tóny. Hej, tak z toho vlastne vytvorili pesničku a to je taká akože moja pieseň, no. A navrch bude ešte kniha. A to je zase Karel. To je zase Karel, no. To som zvedavá. To ja o tom ešte teraz zatiaľ nič neviem. Aha. Ale počula som, že sa niečo také má diať, tak uvidíme. Protože já doma jednu knihu mám. Aj my. Od autora hezky podepsanou a je to vždycky samozřejmě krásný čtení. Co vás čeká v letošním roce? Slyšel jsem něco o duetu s Petrem Kolářem? Áno, Petr Kolář bude mať koncert v novembri a ja som bola teda pozvaná ako hosť tým, že aj som účinkovala v jeho videoklipe teraz, som tam tancovala, tak sme sa dohodli, že by bolo fajn sa ešte stretnúť na javisku. Tak v divadle Broadway bude vlastne mať koncert a ja budem hosť, tak by sme chceli dať nejaký duet, niečo vytvoriť. Uvidíme, že či to bude naša skladba, alebo to bude niečo tatinové, alebo Petrové. A taktiež by bolo super, ak by som si tam aj zatancovala práve tú choreografiu z toho videoklipu. Tak sa teším, že si ma prizval a Petr je super, to je parťák. Čili není jasno, co to bude za písničku, jestli to bude, kdo bude autorem a tak dále. Ešte nie, ešte o tom tak komunikujeme, no. Jaký máte názor na to, když se veme originál anglický song třeba a teď ho přespíváme ho do češtiny a tak dále. Není to nějaké porušování autorství? Nie, určite nie, však aj tatino to vlastne spravil s pesničkou Olamur. A pre mňa Olamur je úplná srdcovka, takže ja si myslím, že je to úplne v poriadku. Je to krásne, ak niekto chce ďalej tvoriť a nech sa len tvorí akokoľvek. Dobře. Vás čeká cesta do Budějovic dnes a poté domů do Bratislavy. No, bude to náročné. Stále celý deň v aute, ale tak už sa teším, že si oddychneme. Teraz ideme za rodinkou, za mojimi sestrami a potom do Bratislavy oddychnúť si a zajtra zase škola. Noemi Muková byla hostem našich legend. Bylo mi potěšením a bylo to fajn. Aj mne, ďakujem, bolo to krásne. Ďakujem.